Doctor, Pewati Winyiba, Dr. Caesar. Oh, thank you. Thanks. I just want to do like mouth get when you are teen, Shandek. Kita wabe kede. Iwango, Shandek. What you can't get panel is my meal, Jolly, my put donya, and a Omera Caesar for Blake, Julie. Fire, sorry, oh, leave it off. Wrote Fred Ngomokwe, Julie. Fred, win you. Kajol, Reverend Dr. Alfred Banya Makone and Bill of Kedwa. Yeah. Kajol Bene, Mego, Lady Grace, Lady Mego, Rose K, and Lady Grace. Kajol, Tadi Po Kilama. Yeah. Team one, what you can look, Tic Pire Tek, look, me. Locaden Remo. Locaden Remo Uganda ni kibi kuerogi in yonwe a deck maybe on bichel ni kicker kichimo pian ni ma kinero again aru bilo maybe ye namugongo Bulu over 100 years ago. Mà đây come non parano poi che ne ho niente da dire ci non quelle bene niente da dire ma da dire che ne muoiono gore ma miro ti na mugongo ni gamento gao pen tu ti marat ma quelli i vai cada tu da ho unyao che to che gore ne po bete me no pegawa me quero ne yamo a me con Chaco che Nenno sì ma che chiaro di cui per Locaden Remo ma con mio wa win con film ne we con it uscim che non ho mio quello che ma poi il Reverend Dr. Alfred me chualo ne and we're going theme ne Jamie bridging abundance and need through faith, youth, and integral ecology. You know, I'm coming on good come look money abundance charity up and kagon you never to the tech. Can be here a new market actually you material new child of abundance child there. Cacciamo chiere ci don't che chiaro chiami there. More there's abundance of food. Atama chwele bere ngeyu left chwele pol chwele wati nyinji nyo mingi ami miao ukati kede ni log ni mafuta mingi but log there was abundance so well and mira manene ite kinme ni ye kaka lopi mira mo wachi ni lonyo nyo meet madrid marbami ni men Pire Tek ni ubede madan ni ye look my spiritual life marbami no jim pol mada malwo wani ni bin ka chama yene bin ka cham ci dong ka le ka cham ci dong indi ile ma ka ken no dong pe ci ga ne no cham dong ka le ka cham to ta ruot pe le tu ki cham mo dong cham ne ko me ne me no e ki ne no ni donc ci pun mo bene waje bene ni look my years waje come ni
Lonyo, Obil, Aban, Obil, Lonyo, Kekan, and Ento, near one new, the poor penny meal bill alone, Kawak Day, poor is much richer than that. Anywhere, one nail Raban is a source of abundance. Don't look, point by is my TGD. Why do you mean? I'm come that he might have life and that he might have it more abundantly. So, and he look many years, community, no new tea, dog it, get away with more tea, now, get away. He long over and over being a chamit in a table per word. She don't pay any lemon can. It took porridge, charm of my deck. You know, Kidare, Kakawatini abundance, Doc Miro Benobed, me, a bit Kima, a tree, Pian, Kiwani, Ma, Pire Tek, keep a long many years. Bel Chal, Gin Mother to the same Ma, Ruba, Ma, the worry. You don't care what don't a come, look, Messi man ma bene, Chimo area ma mir manene watiri ma watiri ni kanen kong ma neno gilango ma pire ta kedi bidung itie kang wa lok pe chen ka mi chen ma pol pe dang ni lanya ni nen gilango pire yak ma mi ana ti gilango ma messe total ene mi iket chen ni kidong ka rubao mi ni ni chiu be lat pe do be ma ki doctor twal mi ne ni mi bene ki dana mo kene ko ni dana mo kene be kele mon way be generous to twale be chalo le put kaliel we dano nen mi mat to twale me mi no hope kilo tero mateno akamba do bale to twale to bring beauty from the ashes. Scripture money Matthew Isaiah chapter 61 verse 3. Mawajini beauty can come out of the ashes. Monum jimama rubam to arte meneka iti you kilonyo ma chicken ma bebe don no man to bil pi wana churi ken piano akibot kanija Pire Tek ni wati kachiel one no Uganda when kidong Africa long pien Locaden Remo gunyutu la nen wa Chadawan Africans mir wati command sino kwa we command mir no me Bulu Talbot Alfred pien and mir made Locaden yeah and Doc Ben mir log maturicum Bulu Alfred Beh, apoyo yele metemo gine nyango wapi muoj man thim me kwe palo cha denemu pi mwaka ni eni mwaka ki binu ki thim papat ada lucha den remo ki nego ge pi ni ye ge pi dini ge neno ni eni ka dok neno ni gina neno dek me June me dwe me abichel ma kichimo ni ubed neno me kwe rogena gi
to gini en ki chimo pien en nena chel eno ni e ki nego gen maduong loyo dumuro ento ne ki kume utero mwaka rio chake I mwaka aliba cheli mia boro ki piara boro wi abich ni owa I mwaka aliba cheli mia boro ki piara boro wi abiro ikina eno ni ki beda nekugi ento en ki chimo pien eno ni neno ma inamu gongo kama kumbe di ki kwergi yene ki kelo gi na duong chiki tuki nekugi ogene lawa chelo gen gubedo ludini piario wi adek gubedo ludini me Anglican nyo cheme piario wi ario ubedo Katoli ento kai ribu Bishop James Huntington makinego Bishop Anglican Bishop ma bino through Busoga en bekar kene ki kero nye ye chi no ni Anglican no te piario wi angwen ki kai medo Locaden Remo matung bot wa ma Daudi gende jildo ikumpa Katoli ni pian kunyone ka kitika kwero ge nyingi ma ki wero ni ki meri ye pa Daudi ki jildo ento neno me kwe pa Daudi ki jildo gi kuma tiegi ne October neno de piario ento ikwe mano ki timo ni inamu gongo ni nyingi be ki gine ki kero en iwe mano ki wer I lega ma ki luoni litany of the saints ni Daudi gine jildo no nyingi tie ye chinoni ka imedi kum Katoli piario we rio ni no gen weng piario we ngwen pa Katoli piario ngwen chi kari chimo ni pa Katoli nyo pa cheme gen weng ki gine ki nego gi pini ye gi pikit bejo gi mano gi tie kwede mano gi dek loga tata mano gi tie ki tiu ki loga ti maka ki wal ni ribe ikin dano ma gen gi tie la nyut me ribe umior bet kit mano gen gunyuru kwede kwa ma gine kwa ma be chidong ada kita dakta ini temo gonyo ni muoch me mwaka ni tika penyo ni waromo tich ki jami matie mabup mala chwejo miwa ni ning me konyo joma pe ki gine ki jami chingi kidong kai kero eno ni jami mabup ma kimini wa inoni lok me bulu wa pol ki bulu be chi bulu ma kimini wa mabup giromo konyo wa igina kuma eno ni ning ki bene jem mogo mala chwejo mine wa kachalo tung bot wa wana choli ngom malachi matima bupe umiero dano umiero jo kena yo gaga ye ke jo bet me konyo dano mano gitie ki gine ke pegitie ki gimo chingi ma miero ki wek gina kumeno ukonygi chidong ka waneno wadoki kum Locaden Remo la nyura ngo ma Locaden Remo guweki wa ikum lok man ngo ma nyuru ni pian Locaden Remo ni polgi gubedo gine bulu guweki wa la nyura ngo metij matek ki tij ki jemi mano la chwej omini wa ia choli chan tie ento wa tie ki lonyo maduong gwok pe bromo bedo lonyo me chen ento kita wajo ni lonyo maduong ni ye ngom wa ki kabedo murumu wa watie bena kita wajo ni ki bulu mapol ento bulu magi waromo nyuto bot gi yo me tich ki lonyo ma watie kwede ni ning mera rio ngom ki bulu me adek watie ki dini tie matek nada
ya chole Chiento dini magani gibi konyo ribu bulu nining wek guti ki jemi mabop mala chwejo mini wani pian dini pe miero bedo ane ot lega ke ken miero bed gin mabene ini romo tich me konyo kit kuoni ki kuo padano mai dog pajuwu kon waneno puonj malo cha den remo puonj wa kwede ikum lok man ana neni puonj malo cha den remo puonj wa kwede yeni dini unyoni ye peki romo poko ne ki kum kid me kuo padano kid me tich me konyo bedo be padano ki atira ne tich ki ngom ya chuli ngom pe lonyo ke ken pe gine pe lim ke ken ento alama manyuru be bedo wa dok bene nyuru ni po wa nyuru te kwar wa kid me kwo wa machalo gine machala choli nyo kita mon wajo ni heritage enu ke ken bene lonyo neno eno ka waneno kunyoni bulu tie ki peko me donyi tich ki ngom ngej peke pi kar malach ma dano bedo i kam weko kit ngej akumeno gino rwenyo lucha den remo po wiwa ni deyo me bedo dano aki kum dini ke ken ko ento ikum tich bene ikina en tich ki ngom eno lucha den remo weng uno bulu malu tich matek gin ana choyo gimana chwalo board panel members ma uneno beni la chaden remo make luoni Adolfo Ludigo Mukasa kichimo ni ena ye la wi nyo patron megin palupu pa farmers menyutu ke dero manolo chaden remo tie kwede pe me puonyo dini ke ken ento me tich eno bene kwako pu kawa iduogo bot wa tung malo me Uganda ya choli lucha den remo wa Daudi gene Gildo Daudi kelo gene Gildo erwa gubedo la nyut ni bulu kilok me dini ki tich rwate doko mi europeo obed gin me achaya Daudi gen ki Gildo gukwo ikin dano gukwo ikin lutedero Chinoni kimini gigine sorry kimini gi karma ke chwalo gi magotieko puonj ki chwalo gi kin gang ka puonyo lutino bulu luwot gi chinoni udiko kago gigoyo bul meluongo bulu luwot gi wek gubin gina ino dong gipuonyo gi gina no giluoni loko diko nyo catechism kiluoni o catissimo catechism me loko diko men joma tika yube megin me mako batisimo maput cheng poliate gi ket Daudi gene jilo gi cheri idog poro kapu luwot gini bene gi cheri gine idog pajo gi ka konyo pu idog pajo utieno dok manodong pu tum gi goyo dok bul lutino pe chero kamare kin gang ingo gini gibino dok gi choke dok gi chako dok gine lok me puonj me loko tieno ki kine ka e chero kumbedi
gina shrine pa Daudi gina jildo kama no gen gina ge gora ye bene bu choro mano kama gen ge bere ye ka don ke tie gina ka ywe wi no ge tie ka chwe gina ka chwe choro meno nyuru ni ti pa Bulu no peme bedu kikit kwo marach eni ento bedu kikwo ma dini tie ye ento bene konyo tich idok pajo bene tie ki yweyo wich yo magene yo mupore bene tie chi en ni nyuti wane la nyut pa Locaden Remo tie manyuru ni Tic Pire Tek ento omier pe wich gine omier pe wich wilie gina da mir waje ni chidong gina dong meta ye la nyut dok puony ma meta ma da ye ni kare man ma pod Bulu lok me ngom pa gi ng'eyo tich me pudong gin ma gibo kwede aneno gimone ma kikero i forum na nen ma dong wano pol kare dong kichayo Bulu ni lo mero ki ng'ogi ni mero en bino pien kit kwo wa machala chule ubalego pi kit ma kit gine kidiwa kede kar me kamcha ento kumbedi umier ki yelle me ilu ne malo ikar ma ki wiro Daudi gini jildo me dogo Locaden Remo wano chiro ye rom ginu miyo ke ruyo wini enu ay kar ma no dong lok me lweny ti ka pie Uganda chi Pope John Paul me ario uneno ni lutino ario enu ni gin lutino ma gubi bedo la nyut maber pien lutino kinywaro gi kar me lweny ki lok me abduction gi ng'ogi ka kinyuru ni lutino acholi ti ario ma gin Locaden Remo ma gubedo ki kwo maber en ni romo bedo la nyut maber wek umi Bulu ma giti ka ki peko gugine gunen ni bedo Bulu pe kit tim ma ki bedo ka diwa me timo neni ento Bulu ya choli no tie Bulu ma bene wilobo weng gi woro dok bene dini bene gine woro enri no mier bed la nyut ma pier tekada wek okony Bulu wa i acholi pu ya choli pe omier kinen ni tich pa jo ma udong chen kita ki wajo ni backwards ni ento tich pa jo ma nena nyim jo ma tie ki diro dok ki kero me rocho kwo gi kita wajo ni Locaden Remo be gubedo la nyut me kit maber kit me kwo iyo ma ti chi dong lok eni dong ngo ma mier watimu amir dok ilok ma aporo itwu ichia dek mukaro ma luka ki gin ma bejo ma neno i wan luo TV me nedwa para bungwen me dweni la dit mo magelwoni Alfred Kidega en tie agricultural engineer maloyo di rome pu ki tich ki ngom ubedo ka puonyo dano ya moro wajo ni ubedo wajo me ni ngom ma choli gine be ma da dano miero gutike ki kero ma gitie kede pu ma kelo lim pe miro eka piera bi kadi eka manonok lugo kita no ini tiu kwede chigen gitie ki tam me chako puonyo dano wek gu bet ki diro en me tiki ngom yo ma kumeno man puonyo ma be ma da ma Bulu wa ka dano ma kid man romo puonyo gi ki diro ma gi bedo be
puonj me ariyo yani awinjo maber ki program eno ni ayen lok pa Robert Scott la pu ma ngene ma da i pur pot dek i Amoro. En wacho ni gin gimiro loko Amoro bed center nyo ka puonje me pu. Ka puonje me pu ma dog gai ke romo puonjo gi ye. Lutino kwan ke romo puonjo ye. Bulu ma no tich gi dong pe ke romo puonjo gi ye. Ki bene bulu ma dugu ki i kwan chalo ma no gi tie gi kwan wako ka gu dugu pajo. Uwe mier bene ki puonj gi ki unen gin me pu. Pien diki maja kari i no tiji office ngoge. Umier na inge gine lok me pu. Man duju jo ma gi tie ka neno nyim pa bulu ka guribu doggi wek ki chalo lu puonjo dini pastors padi wek gulok leba chiel me puonjo bulu ka guchir ot lega umior ki puonj gi beni lega ke ken lega be ento pe dong gik ki lega umior ka itie paju ikony gine ikony dog paju ki lok me pu puonj me adek ma giko kweda ye ma winyo ki program ni ni lok pa jal mon gilwoni Rachidi o yet chairman me LC me adek me lamogi en wa lok ma be ma da ni gin lo tela ma gi yer gi manyen ni gi mieti gi chak wot dog gang ki dog gang me yar lok ni pu be dok umedo ni ka elopi pu pe man kwako gwako le peto yat me bow peto yat manyige ma ke chamo dano weng miro cham dakta miro cham wa ni dakta miro cham loya miro cham dano weng miro cham chi dong mir ginen lupu ni gina edong daktari ma gina ma pi gi tek pian gi piro dano weng chi da gigo ni lo diru mogo do ikin gang dong gi tie kitam mabejo miro ki kube kilo diru magi gen bene gu kube kilo diru ikin gi kilo diru dini me yaro lok man wek la nyut ma Locaden Remo unyuru ni tich ki ngoma tira ne pu pegin ma poke ki ni ye pien man miyo kero miyo kwa mabe ya nyim ma rwata ki kit me yubu kwa me tibu wa ki kwa me ni ye ki kwa me bedu mabe kin dano ana poyo Wa poi to ala Fred lok mai ni aro. I don't know pia winyo ni. Loko diko. Anda nge loko tieno ba tap ange ni put the down winyo. Kai wai loko tieno or any catechism make winyo tieno. But it's a very good example. By any means, loko diko beno tie. Yang we count kaya ka dong kaya poro. I don't know. I just tell me about me. You need get on my mirror team. My baby, my dad. And I mean, maybe me kupu. Pian do tian ko de ni mao. Yi ko dong. Ki dong kaya do get dong ka kaya dong. In dong. You know they take we dong from there on. I don't know if there will be a follow up. I don't know. I mean, Bulu ke chak po nyugi. Ilokum lame John. Lame Pire Tek. Doggy, ni chak jogone. John. I mean, me tell example. Man, walk nyo. Pire Tek gang to twal. But what kind? Latin ngay ni kind of mga parabero. Meal day a non driving license. Chipping on Latin chak po chak jogo chen the next one. Cow no pocket money moment knock would you go
Carmeno mwa para bero no don't take a chen manamu jingo ne ni and in akero we are non driving licenses kakol nung cher e bang pa mom and dad nia unok ko nya pen mega da rem no don't work don't ke sure we are non driving lessons muru jim kagetimu beri chalo pon dog beni yabu European ka ko latin no driving licenses teach benen kakenyo enero dog lutino miro upon ni kai tigi chenne e bi chere chu pede i tugi yar chenne o miro nen gina ngoma na miro dog gina ngoma pire te gina nena wajne keri be tigi machi la miro nen ni kero chenne ko gina pire te keri be tigi chenne manok e wajne gina ngoma miro to wale gina ngoma pire te any keri chenne kidong jogo chenne pire te kai kero keri manok nok olu joge jamen eni ke chak ponyo te no chon ke ponyo te mene you me we pay bit kabala chenne nge you tedu keri be la chenne cho me ponyo tedu keri be ya chuli ke chayo cho ma belga tedu endo eno skill ma pire te mada ben kai ni chet dong e beda we lu cham ki hotel chikoni chil lanyo pen hotel pege be tena ba itu ngol lu ben wel mo ramon chikon no chen ni lanyo kilo me be ki skill metedo we et wel cham no ini men ko ni ite do en i wel mo porne cham men do twer Neil ma lad dok ma loy man mai no we the hotel I'm kind of made a command okay I'm here being about musée Paul Kelama e tigi la gamme kum la pa ñom la med mo poi gana mina kare I topic ani atamni ma mira lori polle dikon banya covering ma pol manda ikit lokum gana Uganda matters ameri wiye mano no keken ni Uganda matters kitma history wajo kereni utime kar pa ike pa kabara mwanga merio ene ubinu ye pien kuru no tete to alikin di Christianity Islam and where ogena berma ba no patie kishero ke pero kabara ke lok goba ngogeni where gena okele neko Christians ama tinma dikon banya wa kere Anglicans beru piare we dead Catholics beru piare we rio mukwa ko in 1985 ti nero gena nero danar matters rio sorry 1986 sorry 85 nero matters rio 1885 you mean 1885 yeah 1885 kinero matters rio ma Charles Lwanga gen ki Joseph gena Mukasa Balikudembe kala chendo ke mwaka mulu kora 1886 in May wait a minute 1886 and I don't know ye Pierre Rio June the 3rd and no me want to June the 3rd and I don't care and I mean you know make kwero kerengo chadandra ma Uganda piani ni no nek do nek ma duong mada
Pierre Rio Magawange, 3rd of June 1886. We are Berka will, sorry. Ngeno, kit system tradition Catholic Church Chikere. In 1934, Pope Pius XI, uminigi ginmakiloni beatification. Beatification ane kong stage mukwa mapia doko saint, full saint. Kit mamewa Jilde Roa ki Dawudu Kelo, itimo beatification gi 2002, majikon banya wajo an bena American dan mochero Rome, yenoni. Mero stage 1, stage 2 I don't been full sainthood. Ma Jilde Roa ki Dawudu Kelo pia oye. And so matters piareo wiareo ane donki udok full saint nenda para bor me October 1964 ma gina Pope Paul VI annual meaning canonization ma dongin gudonye ilispa saints ma throughout the world. Nendo dek me June neni the entire Catholic Church all over the world gikwero whether in Japan, in China, in Russia, wherever the Catholic Church is, gikwero ni achele no. Che menu gikume kaka tungena Uganda Martyrs matung Buganda. Akit ma dikon beno wajo Jilde Roa ki Dawudu Kelo bedong giti kin Uganda Martyrs Pierre Wen matung Bokatoli. Jilde Roa and uberu gena Jilde Roa and uberu la Payera gena uberu jala bon Dawudu Kelo. Sorry, it's the other way around, isn't it? Dawudi, what am I doing? Jilde Roa and gena, yeah, Dawudu Kelo, yes, the two. Dawudu Kelo uberu la Payera, ke Jilde Roa uberu jala bon. Magen ki neko gi confusion kilweng mauno uberu tie ipaimol daga no tie ma dit twal ma wero la kiri ruot paimol yabulweng ma pol twal dong uno kitweyo kitgum la kiri sido kilego ki buj ki pekamon no ti gang kong mire o gang sibena da colonial government ugonyo gi udok gang ma udok gang kuja dok guno ni pekotie ma peko ni roram gina met me gina me lera paluo unego danu kenyo sidong la kiri gidong peko dok gina ibuj dongo kwa ma chira yinyo le mon ki gina ilu dugu Ethiopia giringi kuno ki dugu chien kilo dugu dong endong ki chero gang pa met yabulweng piana met kong ma kabona sorry DJ mo kwa ma kidgum postal wave ma kilone bona gwanoni ena yo cherche wachi ke me gana me paimol ubedo kro te ke me lera paluo kun lera paluo paimol dit no lo lera paluo ike no berutie wa mone berutie ma dit twal ikin ruot paimol amet gen ki ruot gana ruot amet me lera paluo ki ruot me paimol wero lueny berutie kin gi matek twal en lueny madong inu madong kelo kele chaden remo me Uganda Jilde Roa ki Dawudu Kelo uberu gena October eno wero bene ki kwero gene October ne lueny ma dir uberu
luenyo terone pai molo no gu jemo ne gen gibi luenyo ma loyo geno jona mogi piano winye ni la mogi 1911 gu jeme kom ngo kom British gu luenyo kom British chidong ruột pai molo wa gen dong gibi luenyo ma loyo jola mogi si megini no pori dua dek jalo pala mogi megini ni unena dek luenyo tumo and gena la dit moñ me gena pai mol ke ngoku chelo nego che gena ki kongo rio gena la kiri ki kongo rio ki jomo kene la chen ki bi ki mako gi ki kelo ki pian gen che nego gena sa den remo ki nego kongi jil wa gena nego Daudu kelo yati irwa no pula ten no kimit ki wege ente irwa wa dong en pene dong tuaro ene to chalo gena chalo Daudu kelo la chen janu cherchi ne gena jilli irwa en dong lok o bot DG no dong che Aston Warner posul way dong no pare en DG chalo monye mon pagamente ma kaka ma Paul Bertie pa Jule Bertie gena bena la bon bena Bertie pa yera ki gena ki pa de ku konyu colonial government me lwenyi kom kom gena la kidi inge eno pa Jule ono tie gena ruot gena ruot gena pa Jule no ruot nga ugaba la buo ene won gena pilko don agaba la buo colonial government poye kama lwenyi tum mi kimi ira woro magilwone gena oh sorry chilwenyi ni gena gidong jomo kene makimako gi en mukene ki dege ki kit gum ni na par bor en me dwe me November sorry sorry the interruption chim do ngol lew chi ni na par bor ni no ne dwenyu ger mada ki ne ko rano maron piera de ku bor polelu berul pai mol na loka chel ma kilone Francisco ki ne ga yebene manyor la loka no tiga lwenyi tungbot gamente ki achule chel so kitung bot kamante dano marom ario gutoye lwenyi ikar chane dano no will dano put no dano machal pier 38 people no duong mapawache la kiri gidong la chien kichero gi mako gi karma no gurio te gora kwang mako gidong kikelo gi kidgum publicly ane lok me sadan ro matung bot wa wana chuli obedo kumano atamani America can Reverend Deacon Banyo Tiokolo Amapola Apoyo Ana poi mada Paul dawe ini man ngej matut kita president no maturi urwati kawge ana miro kong stretching ana no dong a primary karma Paul the 6th ubino in Uganda I think it was in 1969 go Alfred Pope Paul the 6th ubino 69 or 68 I think it's 69
69, yeah. Yes, Karma, what of Bino? No, very yeah. That way. One no share Kampala can no more. Look at them. Down no ngala dong. Then and being dedicating the Uganda Mata Shrine, mono, or pay me a chill man work, okay? She ain't down upon young Benny. Then count no down on the young. What chill will look at dedicating shrine. Some matters. Penny was set an animal. Mono had a mount of a key. Pino Mario came here deck. And you were down to get 2 only what chill Kampala. Man, chill. One ma popo the 6 will be okay. Madam Wajiki Kampala ento affects the whole church worldwide. Ni annually a do 10. Doctor, you're muted. You're muted. Doctor, you're muted. Doctor, Did you miss? Oh, sorry. I do apologize. Paul, with anything of what I said? Oh no, I've got to repeat everything now. No, the last one, the last few minutes. Oh, the last thing. 1 minute. Kamadano no when you need to be weird bishop. Parashin. Bishop men Barara, Port Potol, Oima, Lera, Tororo, Jinja, Kamasaka. Dano tuaredum magu il pego lori mo che kan bacer campana no down TV no mengala mo no giwai le bacer kan no mo do o kato dong then those were very significant changes you know what I mean ka papa do waji ke Kampala near New Lady Hotel Canisia that applies to worldwide applies to Brazil applies to Congo and applies to Korea. Amen. Mono Dwama Kemi Kampala. And let's give credit to Uganda Matters because that Kidong Dwani Ule Kilebu. Then after that time, no Wale Latin, I don't be like a major. Mount aware major or where Latin. Don't ask me if I understood what it was, but where by heart, you know. Edo Obilki Business do Ule Kilebu. But what no don't get it. Kiangir no don't give it. Kiangir in 67. You know don't end me don't. No don't hear an inside no don't. Don't kitchen show a way you later on mana we you like you don't meet mama to in fact when I Karma got me the well Latin, no. It was nice, but it was much nicer. So that was the message my Kampala, my Paul Tero, which applies to the whole church worldwide. You Lake Kilebu and you Hotel, tell Kanija. And that changed the things. Credit to Uganda Matters. Part of the message of abundance, you know, Robana, enemy abundance. So rightfully, come on to celebrate me, Jemmy, Captiedo, Mir, what tea, Kedi, Mopore, where who call Bulu, Kid of meal, well, walk, you know, one, but walk the environment, you know. Okay. Pangi ka ruot tiga winya. Ruot? No, it's not there. Okay. Amil bil bon meguro. Ma put ruot pio bil. Maybe. Kay gam kong loko.
Rotier. I can't hear. Rotier. Okay, I'm hearing you. Rotier. Megubin. What lock ba? I'm look I'm going to take a meeting. I'm not. Yeah. Fred. I'm going to take a meeting. Yes. And apoyo tutual mirona po panelist bichu magien guberu gikeru miloko matut kidong temu kupukin Uganda matters magien guberu bulu ki bulu makum karni ikit mitich miloko kwo ana mirona cha kuman ngat moni mao yubu film pa yesu ni ukela loga matut ibilogo ngat enuni owego tin woro tie ko padano iyo mena chel ana tamo ni film madit pa Uganda matters be kiyup angeyo ni kaki yobo obiberu gien mo betor chwin dano kong te kare malach ento obiberu la puny madit tutwale kowa oberu gumaraj ni mwakaman wape kikero mi wot mi chero na mugongo kana nene odlega ma ana lege ye i Christ Church ki St. Philip i Gulo City kany unodong wano yupeo kiriga beri ana tikin joma no po be worro mi o wana mugongo eto no wan wa yupe mi beru joma gien gubi chago te wot ka git kora bili mimi ukero ke joma gien gi worro mi chero na mugongo eto ke gum maraj la dit lobo katik kilok ni Ebola ti Uganda yani ni watiga jolo dano magi a kilobe ma pat tweru beru gien maraj ki wajo ni gengu loyo chango ci mok ma enu moko ni bene mok ma be kare duchu ma dano gore mi po pi Locaden Remo mi Uganda jemi maduong time dano maduong no ni chao dano maduong rojo gengi ko gengi kum la chwech dano maduong ruate kilo wot gi mako lu rem manyen Uganda machalu lobo gengi no lim maduong mabinu kuno aki kama pat pe joma binu kaneno piny lo chat matino mati Uganda kan gengi tiyu chente mameru kero gi wego kero pa Uganda nyo economy pa Uganda ile chero malo pien chente madong ikar en me Uganda matters chente ne chente maduong ene yo achiel bene ti jomo kene mabene gito ma chuny gi yom ni gito e nieno maleng dak gito kun giwajo ni gichere polo maka duchu dano to iwot en mini yen kichero kalega Uganda matters kayini neno imwaga man lubaro ti maduong kay neno lubaro pakatoli wajo ni Yesu tima kwo Yesu tima kwo i an ki i in man lubaro matutu twal mabeo kony dano duchu kono latin nyo bulu nyo dano muteki min yang ni ko ma wano ko en ni ye ma wano tikere wano ko ki Yesu i kwo wa dong meta ni wati ma wego en Yesu meta ki kwo i kwo wa kayini neno lubaro pa protanti gien gi wajo ni Christ our peace Yesu aye kuch mamegwa breaking the walls toro aria nyo tek nyo raja mai kwo healing the nation chango lobo mamegwa ma gengu kwanyo man protanti kwanyo ki efficient ario apa wi angwen katoli kwanyo ki Galatian
ario apa wi abungwen ni oi pier ario man no tie ikin niglok ma kemero ne kichuni iye ka kiponyo kidano Uganda tika ko kamaraj ma chel dit pa wel dano tie jo matino ki Bulu pasen maromo pier abir wi abich tie Bulu me Uganda an gena yedong lobo tika yenge kwet gitu twal gena ye gen gitu ga yoke to twal ke wall en me ko matek dem pien jemi maduong bino kemu gen acholi kono bolo charo lok ni en majemo e kom yamo tore woko Bulu maduong magen gitika ko e kare man matek emi gitika nongo ne tek tutwal dong weko ka wano neno e ko pa joma gen guto pene ye ma meggi matin wano popi gi machalo chaden remu magien gu bedo Bulu magu chungo ne rit kelu wan ka penyo la peny moni en ni wan mono watie ki keru mi chung ni rit kun wanena ti ya nyimma wano miro man la peny madit la peny eno ni bene dugu chen bot wan lu nyoro ni wan lu nyoro mono watie wachungo ni rit minena ti da wora ti mikelo aloga iko pa Bulu wek Bulu gu ko mati da gunen mati ana wajo man ki chwe chwiny ana winyo wunu bedo ka miyo la bol mogo mabeje kum joma gen lupu iya yomi ye era mero wacho neni nyonyo pa mono en makelu ne social media ni unego wow ichan ikum lok ma ini winyo ke jime ma ini neno kai kero ipasen mimi achel ngol piera bungweno ni gopa apa yada toro chwiny wan ma wanena nyim pien ini bi ki gangi ni tina chero bon ngare ka winyo funy ka nongo rieko idugu manu ko boyo peko pa chulen an pa mero na lung nying dano but machalo kaga mero wa logo wunu kowa we ka wano tiga karte ki jeme ma wano karte kere woko mi ponyo Bulu obed jeme mada pien Bulu maro temo jemi kita turu gi moye kana ki bolo yire kong temo ki doge wala rika yene bolo ka turu kong temo ki doge wano doga wano ka ngulo ero kadung tin wano miyo gin ma Bulu temo ki dugu ma yen uye Bulu pedok matwal pien Bulu makum karni pe ki kero en mondi mamuno wajo ne resilient nene Bulu makum kane ka porro ki chel o a tego porro dong ako pero ma wano tikeren ono be wanen ikowa ni waket ni ye ma mekwa ikom la chwech utel yo pien Bible ki Quran tie ki la gam duchu ikum pero duchi kum la pen duchu mabino ikowa Bible ke Quran tiki la gam egoni dichu ero katien wano tinyo Bible wano bayo ko chen wa tinyo Quran wano bayo ko chen wa degne yungo makwo beru ti yone umme mitoni umme ko korro manope yape pero ma Bulu tika warrior en pero Mario piene ni wano bayo yo pala chwecho donc kelu ngoy kowa kelu en jimmi ma jui wego chamo kene wano ngoro kobi wi Bulu kelu en jimmi ma jui ma wego chamo kene wano tinyu wa tol wa keringut wa dene bien tinyu wa ki ku diku me kowa tuki bayo wa yu tiro me kowa manu wano pino wa yope pere achuli machalo kaka Uganda machalo lobachel mero ki yap wang mako chingi na Pire Tek lawu ana limu ruora chel chi openya owe latin
lokum diang pa chuli do o kwene chawela dirwor ana tie chane kina chuli ma tama be pebe maro bien an en neno do adek mi do ma para rio ana romo maka piera ngwen bi achiel an pa neno diang ya chuli piano na tiri diang ya chuli ki yago ikine maka piera bor wi abor piera bor wi bier piera bor wi abor no ana tiri ichawani wora ma onyogwo eno bero ki diang nyowo no bero ki diang come dong pere imaka piera bungwen wi angwen piera bungwen wi abi kitingo wa kitero wa ikema wan po waneno be pa diang wan po angeyo gwo ko diang donc tin ka ini wajo ni an ene ki mi diang an ma dek wa beri chara ti ko beri tawni la di ruot ana beti mo ngo ki diang nganone inero na tek la poko de karabe loko dugu deri nyabe loko dugu chente ikita bitiu kere be pubi niaw dano an loka enoma ki ruoro ling chuai latin pingo itamu matut karo mwakanio pian tamma ini katikere ini karo mwakanio ana wayne ana tamu matut pian atamu na tamu wa pejo magian gi peke magitika denu chan amiyo yire la bon kitima achulu lanyo kere ngom kuna waju yira waylo la ngom me pilo diro muteke lo la ngom me bulu magien ko me tamo donye ko gi madong gen peke nyuru it gi chip mi tik matek mo wego madong gu dok eni gi neno me ngom dak chente an yet ngom ka ini charo dong chero matwal pidugo madonge pika nyo madonge gudugo pi kom ngom gi madonge gudugo lu tiji kom ngom gi kere got pakiri ino family magien gu charo ngom ke got emuni mai chawani dula chel tiga yopo batu dilu ma dip kuno kika namu kika timo jimi mapapat giena gi giti gatekeepers kay o bino gatekeepers e payment le tino eno magen go charo ngombe ko ma wana chule wa cherrie donc nino en mano wano cherro en waberu ka chel matin gamento gaon pitiga temeni unokela loka kowa piano no peyo tin lo nyoro uno nyoro yo kilo nyoro e kiti mabe ke mi ke de kon ki bulu peyo bene twin bulu nyoro yo ki bulu e kiti mabe ko bet kere ero tin wano ruenyo pian piron watwer don gore ka chel kirika ke waju ni dai a chela lo bet ki yob mamegi or legagi ero enuni pu bikeru moje kiti mauno moje mone chani no biberu tiene lo bar mi Uganda wajoni pero bana kilobona bulu chet gudok chen ka ngeyu ruba we gudo lobo em pien bulu luleyo bulu ngelu ba we guchak tiu tik matek pien ni chakke iya chakki Bible teru matut kitima ko be obet kede kitima be ini ti kede wege nem diri yo mabe ero bulu pe kanen wego daga den mal dit Dr. Alfred Banya logo aneno from another angle ni dano matika lokki chunye pe paro bulu ki anyim pieneno ni anyim pa bulu tima chol erana mero tuyo loka pona wajo ni dini mapapat gugir rucho anyim pa bulo gugir rucho neo pien level madini udonyo kere ibalo anyim pa dano ana logo la bon luor level enuni ubitiru wao machalo kaka ubitiru wao machala nyuali ichane ti urilega mukene ma ichinja bet kudi kwa pe no bulu tikenyo wacha ngwana bit midi wo no ngeye tinini litino chero ka miel muguma
pinie en kuri miel no ma kiri waro ba be ko ni ka obedu no teno tire ci way en da pat gin ana ñurni do ena ye gin ma daano ti timone orlega li ti no rugu mano la tem ñaako mu beedu no yamo tiga korto dude rug ma lit ene ge cerro kede ot paruba ot mabe ki mulle lu te lega bene gen gi jolo ka en jode ene ki luogi ka lenge wiya bam ki logo ot lega dugu ka mu biya cara kama ini cerri ye mane tiki keru i aki ot lega ni pegi keru yin la chan ma cha mo kene i to dong la chan ot lega mabe o chok chwindano ot lega pe ka nyutu yo ki bulu kara cha ma wano dono crusade gitie jime guni wewto uri lega tika tero wa kwene uri lega dugu ka biya cara uri lega dugu gin minying madong moti gi pexe jime eni tika weko dano tika ruenyo genne kum la chwe pien ti pa endu diruma pat ma gen gi tika doro uri lega ni tika ruenyo gen ki kum dano pi tika nyutu yo ki bulu tika ruenyo bulu o weko tin a nyimwa beru pexe weko mana na logo ki chwe chwin a logo ma biet pien wa nyeri mu ceri od lega diri dugu ki ich diri dugu ki tuo diri dugu man wor pe ini chatan ci jemi ene dong chuero idano pien ka dong latini dong in ma ini pireni dong logo in luni ini chatan pien od lega do nyuru yereni o cheri o lwenyi kum in inde chatan pien in pe cheri od lega gi ini cheri od lega mo kene od lega ma ini cheri yendong od lega pa chatan pien ka tuli gen gitiu ki yata ria gi keru chel wego po widano gen dong chatan en megi mo ne od lega mo na furu chakela wuni en dong od lega ma be ma da ma teru dane polo ruwenyo wow and yet system ma gen gitiu kere lu bulu ma do pol bulu pe cher od lega pa katoliki od lega pa anglican kero en od lega mogo manien en kama dano tika ruwenye iye chilu tuwa ka wano loko bulu loko dugulajo karo kit mi konyo bulu we bulu gu nong pun ki kum ko palo Locaden Remo loko dugulajo karo ero uri lega tika contributing maduong tutwal ya raja i ko pa bulu anapoyo ya rodana poi mada damai ni lo kita nenen ana baje chuan Dr. Paul Winnie. okay sorry kita nenen ana lo me Tic Pire Tek ma watching beauty rises from ashes yen watika nero jim mreje mada raj total sinung pamiro enuni we're waiting sing on don't prepare para miro wabeke exchange your mindset ni obabanda ni do ba mi abanda and abanda don't latching do ba mi ni wa and what here what check anyway we ilu tell man we go be in come leg I don't want when they go need to tell me did it again fully becket wa in this change of mindset okay I tell me you the band tangi gati abino bon mego dare Yo mapoi dang weng amor mundu twal loko mo madong walo ko tutwal mo pole pe pol lok dong atamo la di rebran ki pol yamo ki mo ko loko di mape je tutwal dini ikar machon muno dini pe no dang bene ri pe you gana tutwale ka achole polo no winyo ni monye lwen duman
choka de luenyo kamunyo ke luenyo do kaka karma dino bino jene no tia wenyo da tia ko ripe ma dino kelo no ripe ma be to twal ilobo ma ke nyoro ke ne ko yesu ko de ke timu ke timu ke ngo da wa ripe ma be ke ma rio dong en ma puto wan mo dir ko do ki tia mata yu ga mata ma me ke ma tika me de ke ripo dano ina chi ni dok ano ni kon biro pa dini lobo Uganda o timo be kwal o no dan ka chi dan you go western region kon eastern kon ngagi puri to ma dini no biar ge takenyo ti dini nyaagir kombere yen munem gina chene tele lobo ngatu cher kamore no ni kuja dok chene ti ye en ko kuno chene yela ban lobo ka chiene no ko dini cha ma yang chon ma ke ko ma ka pe le go bene no po punyo dan ma bula de da we ko ti no bene punyo lo nyoro we ko ti no no ko ti ko wore lo ko dini ario ni ta toli ti cheme no dini ma ka ka chuli ke o repe e to wal ma pe de da ento dini do nyao ngan man chia kama en no ye yom twin chia kama en no ni lo ba en dok ko nya ma be ni pe ro gengo ne chi o lego dong lu dir ka ni ja wen kito yang chon rebran kono ngagi la dir alfredo tiga lokoro bet kong dok pin chwal duonu bet pun pin lu dir ka ni ja pichu me agrikan ki me katolik loki pun lu tiang kit pa yang ki pun wan kere kit ma yang ki pun ki lu tiang we un be dok rebran we un be dok pada we da dok pata we da dok bishop i war ma dit ko dini mena yeno dini ma ribu dano ma mi war ino ko war ma pol kwal ko mbo kita yesu ba topi wani nen kalu tiang wa ben bu wa te wan ben wa to te yesu ya da ko ben wa tiki chen i lebo Uganda ya chuli yo mo topi wa kita yesu topi lebo wen nga no pe ki ya ta ria pa yesu ye chimuni guti mo tek ma be ada me kelu yemi ndiki nyut bot mo wa luen o yang chuli luen ya chonya cha ni dong pat to git ka kenyo dini ka dini be pe ka kamer marite o pur mer no pu ento luen ki cher jumor cher luen ko ka kamon jumor cher luen ko ka kamon ma dini bium jeme no git ma pe ada ma wale u unu dir ka ni ja wen u chung kong ti wa ja ket me wa di la dir loket gi twal lok ki kamon lega ti ma pat par e otte ka tolu ki chene en butini wen ko bin wi pe ko win dok ko ba wa ko mi woro budok kita yang wan wa tikere ti lok ma pol pe pol lok dong lok di ma pe wal ana po e twal mo ma ko ka tikere dui itar pa tu po ana poi mego Lady Grace mi remedio né po viewers ana made don ko lok ma ko don piloro bukene part 2 megenity next week and I'll be contributing next week apoy contribution pa dan wen pa ran ke pa dan wen apoy okay kai ramo you be don wa ke wa viewers comment mai tiga you be amir bi bon la bera listen afoya yeah afoya tutran afoya bedak mun wen ti funyo wa kilok manyen lok ma doctor sario ni ki anko pol gulo bi ano sigro lo so tutto lo wa sorry pa wi ba jon cha magulo ni history man yang kacana an pangi cha po da mi ke lok ma kuma so ma tin ni pa bi polum pa bi made ma pon pa bi made a tol biam lok ma pe ki kan ako ne ma la chan ako ya da okay
Bill Boromera Caesar. Ano for ano me the next week. Amiro mere mi example kita dini o kero kere je mape je mu fonyo bulu karcha ma wan dawni. En karcha no Bible pe ga o lega ken. Kacharo la bul me o lega marupe en brother Elio kwani endi tieno en ma no go tiro lo tieno lo dironi. Eno punyigi carpentry o lega marupe ni tieno marupe yo kero ikungi. You were selling, you were carpentry, ma od lega kum, you go kobe kid kum bergiti furniture company gi ma did. So I'll be made again next week. Ciao, let us share for. No poi madad. The bench. Okay. Lady Grace, can I get a comment for viewers? Okay. Christian, get a comment with them. Lady Kisia. La quan tin comment tin ma til akibot la tin ya mo maloni at Lady Kisia wa gani hi ti kan wa forever lady. What you're not. Mario ne be akibot Bernard Festo and what amazing information wa forever Bernard. Ma ka dak Bernard ye dak bo dugo Otika wine and temo donyo ento peno ramo donyo. Sin pedangi don't just a panelist, huh? Okay. And no I'm contacting Lady Grace. Okay, man. Ochan Genesis, Ochan long time. Wangi no turbine show for a very long time. And why thanks always for the good work. Working hard and smart is very important to our young stars. Creating legacies with great morals is key, and it needs holistic approach to introduce our youth. Christianity, to some extent, is misleading, especially the ones which starts from Monday to Sunday. Only prayers and fasting will help. It's wrong. Okay, maybe you just go and pray, go and fast, and you even know abundance of that approach is not totally right. And kada manda kibat oriem and when it just ni entry donya just joined from Regina Saka Station, Canada. Mod ki can't but wing Falmot but I'm Canada and beauty but Sasan Uchira Collins. We're going to sorry, call you my right, my path. But and when I have just opened the live show, but I'm confused. Can you bring me to a class? No, don't take look any look ada look manyang one when po ang ngito. And no matter to me summary get a mama what you can always play, bro. Yeah. Yeah, but maybe time up to speed. You know why what tika dog come Locaden Remo, but when you Nicky Bulu ni Tic Pire Tek. And so one then the tell Manolo Locaden Remo, who bill kede, metigi, idoptigi, doc, ma we talk. O ake komni ye kom la tweet. Dog nyuru kita rubar me kwe ni waju ni abundance, bridging abundance and needs through faith. You know, ni mir wa ribu
Make Marbal mean what? Black Ching Magwalk, you know, about me what? Cover what nail, Lanya, what tea, Kede, Gin my pair can in my mese. Kidong what tea, Kede may yield the Bulu. Kidong men and only come obey our environment. Yeah. More again, Mawati over here. Okay. And go to more Dr. and it brings us to the end of the comment. Bang a romantic last word, you know, Alfred. Last comments here. Take any more to add? And Mad Dog made a comment money ma what you need Christianity at times is gonna misleading. Kaki very fasting ki prayer can from Monday to Sunday per day. And it is not true Christianity. In an Yesu karma don ubedo a workshop one Joseph uti teaching enano ke petie dini ni dini Christianity ki come pe wado ne umiere bedi gina ke kan ilega ke kan umiere lega ki teach eno mi Saint Joseph be ki kero ni en patron saint begina pa lo teach do you wang eno so gina kilija mago chake en kita la dir rod ngomu kwe waju ni eno pe gina pe kilija me ada nan wayo mam yero bulu king nyuti gini eno pe gina pe kama ge ramo nongo ye puonye madi gina na waju eno kan chabeta bin wa bin mede ki lok en atiki lok kan ma amero nyutu kita wako kan chalo UK non district council gina local council no gitie ke gina ke wai ni multi faith forum manogi miu tam ikarme development ke ngo gini dujuang eno ni gina mero yo menano ni tie rieho mogo ma dini ramo kelu ne me konyo don lobo luku kita dong no ki gina kwere ki tiu kwere anapoyo man. Okay. Rodi tiki gina mama meda. Moderator. Anapoyo tuan. Yeah. Gin ma anapoyo meto ne ena ye amiro na kwangi kama Dr. Alfred Banya ugiri ye ni kawatamu ni minono bi porro ki polo ti wabi to ki kech mia cha weng mabulu cha weng no ti tango chingi ni tika ruenyo bulu ichawa ni neno ngo matika time Uganda ana tika biekone ni anyim dong po bi bedo be pien ngo ma otime cha biera rio en kumanita mong ubi dugu ikwowa chi bulu amalo man pudwe mabich man dwe mitich bulu gip chayo tich bulu go chak yope me gwoko lu nyoro kitelo payo pogo wego porra wigi kita yo ya porri widana yokulu ni we kadong bibinu iri ya nyim ubinu nguki mano inne tie ma yope ni chake tim pidiki anapoyo Tuan. Okay. Tamu dong. Paul, atamu awi you know you. Yeah. Awaj magam manok troll. Kin ma gana dit ngam ko e puru lokoni. Ki dikon banya man waj. Amen ma met lokino ni dini ma man may along in a briefcase Christianity. Magi work a briefcase no church mo mati bari paka ma joku chende ki jogo aggressively la kuri dini inuni dan mirunge poko ne ki dini ma John ma yang warunge yo Anglican ki Catholic ni ono tie Uganda ni
in the matter, it's a commercial Christianity. It's a raising marriage and keep it down. You joke, you endlessly. Atamni down me nge pokukin je marione. Dini di peraj entro dini mukane tira yejo wa kene by their fruits you shall know them. Binen no ban part. Atamna gir kumeno. Ana poi de twal. Yeah. Lady gis a do bor dong atamno mweg o ya gike me yub dong you body regular. Okay, moderator, apoia down where apoia panelist when conducting their lock my bed to one. I know where an young armor when it a mirror on that class with Jack Pan and Jimmy Carna chain. You only put your bed my bed. I thought one of we made it keep part 2 me and Uganda matters. He come be better next Wednesday, go never there. So we made it keep part 2 ne and apoia down when both a bear apoia. Sejak amal, and then we'll get better business. Poi one. Put live, but very good. Lot of them.